Musiaisia wito wa Mutongo TV ni tukwendete muno aina uthocha kilunguni chaku kila wendete cha tunenanie nitawa Jacqueline Binya na ninaima kwa studio alangwe na mamukethie na maimutabia umawoni wiba ukambani wito wa Masako wa Kitui obonde bala umite ukambani. Niambia na ku Dr. Jimmy. Asante Jacqueline kwa msaizi wa Mutongo TV. Ninyo ni Dr. Jimmy Mutunga umo wako ni wa muditoni na kuthocha umuke tunanani. Asante. Karibu studio. Kwesi twandita wa Faith Ndonge moyeni umete kangundo matetani kathame ya mua na kwa ni Katelembo twithukianisie atuisoma ndeni. Vea Madam Faith Bishop. Asante musiaisia wa Mutongo TV. Nitawa Bishop Mala umo wako ni wa abantu beta wa Masani Kalama na nitongoese makanisa ma Jesus Grace Victory International. Kwa huu ni asante Jackie. Thenge ya tunena. Thank you. Musiaisia thenge ya tunenanie na ba kilungu nikicha tunenanye ni kilungu tunena na kuma kana kala kanini kaukenge na susula muku na enthia wina kaundu wena tunenanye. Tuma SMS waambie na ndeto tunenanie kwa namba ile 3915 ambia na ndeto tunenanie ile 3915 utabiondu wenda tunenanie enthia wina kulio tunenanie tibatu kusungia tithi yetu ya elimu ona kuna utusomethie thenge ya musiaisi witu na nina muthocha studio no thenya witu mundi wikwati ya walabe dikoni na Bishop Baya ndi itu ya Kenya ni ndinzio muno nundu twina uthacio wa kuthaitha ona wendo kunga mabayo wambio thaitha kitingi ni bandu bakumbula ndukambia wandu na kitingi ndukete umisio bala byandu wangi lakini uthaithio uthacio wa kuthaitha pe atabanyamo miukua nai na nibongo asio mundi twena tunene luwa atabanya maitie mwelekeo atabanya mauvungu nukuelewa nundu twina uthacio wa kuthaitha lakini mekua andu angi tandia angi maka sense ya akili ciandu Bishop abikite bandu ndienda ukakona mwai nota winda kitale no ngina nibe consultation fee abe basia lakini ibindala ya Yesu ona yewenza amanthie liukati wandu ala maibuna maya bamwe ni ukangu nenge gutie weweka angi mioke ngandu na miracles sitebo angi wisaithi ai besa cia mauta nitasia lazima na wai makunya be nukwelewa ningwenda tunenia asiaisia maitu namba itu ya kamba umundi twikito mata nondo twisimeko na nimesikania balamai tumataye undumio mamana andu ani mamuthemba wiba na twenda tumataye twatie ndeto ya Biblia na Bishop neni witu umundi niambia na kunondo niwe munene ba oe Jackie umundi niwenda na ende na kwa mwambia enuke mekete ta Bishop ngone yanele nizo nane na namo mbetekeje tondo kwata muno ulwa kanisa na ni Bishop mwetekiwa mauta ndiye tweketheje Bishop ene nino kiena netekiwa mauta na thukumanga ima Bishop maingi na muno ethe wakwa lonzi yaite bebani okambitikisia mauta kwa unti kwa yosea mundu mundu kwina ma apostle na kwina ma bishop utesi mundu usiwa no se yo bishop ba ana nengi wenu na yo Biblia kila kindu cho ndecho thukumanga iki kaonenga no kuma kwa mundu ngi yitwa mbilete ba akacha kele kanisa ni chao adwe maide to mana kanisa ni chao kanisa kwa kisungu it is called from the world kanisa ni andumete twe makaumwa nza ilatemeta ontheni makali kwa nyumbani ya Ngai kwa hiyo ilate unene ulua ecclesia kanisa tuinena yolua andu mabathetwo kuma andu ni manza kwa umetuo yo mekele yo maundu momeke bathukani ondo ni maidete kwenda mayonania kibathukanya kumanza na kuongolika thini ebinda yetu nayo ni ebinda Yesu anenye na asia kana ni ebinda amuthia no kasoma maandiko ni maandikite kundu kwingi ebinda ni amuthia esubei
nunu makoka atabanya mobungu athani mobungu na kwanza kubika mume asimetwika nikaluka yasikana makoka na amwe makeyita Kristo eka aposto wigwa mwaze ninye Kristo asie ninye mwathani wa muthia muiko nonge tinamo kugweta chief apostle ugeria yumo ikamande apostle ngi ula waidite ga mutume we bake na nuswe weka lakini ngai atuma ona katuma ona mwana munini yuki lakini na thina mwingi munone undu andu bayuwela wa maandiko na balando na kwambila na kukia kisia andu mande jitu no kumatabya kana meve mena bandu matonda kwitha majita bwa ndeto ikiania ndeto siama yikama kusie nondo ebinda muthia mtho ya Kristo ila not do ya Kristo gose obongo ikasobia undu wona alama bisa masa waba ba didini wa monyo pakaswe bisa na yikabubewa ndo ngose obongo ikabube bisa yu na bisa yu ikatwika mondo na Biblia yasia kana no obongo ebinda yu amuthio ketho we munene muno kwiwa ula wabetuki ko undu kakuswe siama nundu tisi amasio onde itonda kwethe yuma kwa ngai ona mundu mwena wikasi ama ko kila ndiambe ate yambe one ni uto ambo manakana andu ao natika nena ata maye maitho mebo nundu no asoma ndiminukirerie kana nenge arange mwanya undokeso tunenga salmon ni ndai kone na bila ruba jari mbui kabeta ikauma kitoni andu makenze thigwa sindu nthi matesi abandi wenu andu makeke wansika binge matesi umete ba nundu ibinda yetu inayo ala inge mebo na manthi mambesa kwa wiki sovya ya believe ya siate kibingune kecha chambe a believe ya sia muswaye 18 na indi ate onziani sio onde edho wanenthi ni wa wanganganyo kana ni nthini waguo Kristo no tabanaga na kuondu wau ni ngutana na ngatana Paulo yazia katana nundu wa ona majika nya mithombi Yesu Kristo no kuwetwa nthini indi yuno ibinde bikie jila njaki andu meba thukanisiana ona ni meba thukanya nesa matuone angi meokela nesa makasi nyenthaitha dithaitha ngai nyeni ba thaitha ngombe onangi maina station yonene ba mayasia umanda na neni hata bio weta anene TV ni azia ala mtu aitando etuni twaye etuni lakini ndinga lenezu ya alama utwando etuni kila mundu ekala line yake kila mundu ekala line yake ndijo mala ndwekene kala line yako lakini no sio tukakania andu tukatabia andu tukathuthia andu kuhusu andu ama mokito chanundu bishop ndo asai mebo na niandike na makoka na nimeka siama mingi Madam Faith niona be bandu to baloka motiani kimusi nundu ndongi no binguye satani momo ndoka aulika ngomana ni koto kweasia generation ya kwenda kuthua uteku manakana nunoa ubikie uthui nundu most mekuwa ni atabanya ma miracles mayo utagwa we wanyo wa mina mbesa hu nini ukwenda utena rent me matabia enjoy maisha Mungu amekupea ruhusa kuenjoy maisha yani me feel good gospel ni yomi utabanya matu kuna and realistic na ba yamu sinjwa ile tota basesiana dukadio kwa maana kila kilo chonde kio kenga ticho kumaanisha ni gold asanti Jacqueline Mbaito. The gospel and the church is in attack. It's under attack. Na attack yayo yumete kwandu ala tutrastiete. Na siana sito ibye ni vetu tukeyo urecruit siana sito. Pera la unaenda na mose wako. Tukamoka kwacha tukai ni AIC ni ABC ni redeemed niba tukokela hivyo ndio tukai collectively tukai kanisani. Ate vite hivyo yana tiita gwandeto. Along the way uyewa mokanganya nuthamie kanisa niji athibe kanisa nija kibeba yu ona kanisa ne ya kibeba nikiba na ona manani ona balaumite no kwa kibeba no wendie kanisa nija kibeba
nondo no kwigwa ndeto niyo isu niyo te bandu mukwati ni bwe mukwatie na yu yikulia ye miaka yo ndone kala ciana cia kucia batisi we kanisa ne yu ona ku abatisi we bu muse wa ku na no bomo atwaniye na lusi what has changed mbe tuina thina mwingi muno wo kwati na gospel ye ya to feel good too good and easy come gospel yesu ne yoyu etulilia andu okona mundu ni wa mwaka 10 mwendete kanisani ni wa mina na kenga ino wetete kana yuti ya uthi waku ukaisa siambi izio yai utekete atini nya ona gozo kukenga na nduma affair ona sio kukenga ona ke ngamete kitane chunde tha yeta yuti ya nundu no kwetete au kengete kana ukwikite onda kila kikikite namba 2 kingi mutu tukiye kulwa ni kana ila kilango tabwa ona kwa ini tha ni silango kengwa but we say ila nimekengethia akilini yakwa ya kana kiki kukite nicho kiseo pe bandu bangi no ni andu na komanie na ibeti sikuite muthanga ai matwiki ka wiyu ka ute muthanga ne god knows where wete nikanoboye we ukwate kitheka ona you on nonsense ona kuna wese mbe na silingi 10 ngusuni ona mbe na silingi mama atano utwanga no wathi kuwa na wathi kuuta kitheka ki na lele ilazi wa milioni 10 mwoyo utathukumita kwa peke ndu gwiso kwata na gospel yo bungu ya ukai na ete iki pastor nginoni ayasia weekend uyuke kwatile ngale ya Dr. Jimmy kana ya Bishop endo kwatile parado ya mindo I receive chao you've got to work hard na lazima Dr. Jimmy Madam Faith akwata bantu gwenda akukwata peer pressure ndiko niyekotheka Bishop weba receive nonsense peer pressure ona imwana matuko ni sithi kauswa kanisa niki nundu noka na bingwe kanisa yakwa niki atu mrembo bubuna na turi kithia smart ona anga vasia kuwe muthoche kanisani peer pressure yesu tuitole langana ni kabumwe so mwaye check why wo utoye pastor pap chonde ukasi okabuka ukanenga wa lunch na fair ukathukuma yo wetete kana tiwo kana ende na kenga na neke aye ni ndio tuske yesiona nigo Jacqueline ni vikisi bishop na ngezi Faith mainena na undu mweta niwo lakini kila kitu tuna thina mingi kukwito ni the obvious fact na kila kivo ni ngai athaitha wa ki spirit tingai wa physical na nundu kwina mathina maingi na andu wengi ni desperate kuita kila kitu cha withata nikienda kiki no lazima kiki kimungiza na mungiza ukata no lazima weka ndo nigana chao mungiza ukwata make ondo menda ngaya ondo enda kwa mundu ndia lakini ya mose no ndia si ama mose manze we want a god we can touch tuendo kwata na nenda udhiwa kedha wenda ki iko kina yani ndio kwindia ona blessings yanga in condition na yuko ndo mundu ni desperate na ni wisi uone mutumiki wa ngai hiyo na mtu kwa sana ndio kila mutumiki wa ngai lakini huyo ni mvere ni mwetekelezia mauta mwetekelezia mauta chimovere spectacle mwetekelezia mauta ani wa yuko kwa na ngai ngai ni toneni nake amwia Jimmy wenda kiba na breakthrough ya biashara yangu no lazima ikata tia tukunya kilungu cha 10 no lazima ita milioni mechaona kanisa tumoje na tumo ni napi anditi kisambuta yupa vikiabo yuke bigera acha vyo na kingi cha kwetwa chakwe kwa kwata bishop letu siokete musiaise witu kule yaku ambia na ndeto tunenanie namba SMS ni ile 39115 nitusiokete.
ise witule uya kutakwata mbau namba yetu ya SMS ni ile 335 ambia na ndeto tunenanye ndukode kuri yaku kana ndumani yaku kana ndo wenda tunenanye namba ni su ya SMS and YouTube ni Mutongwe TV /FM. Itumonde tena tuli break. Dr. Jimmy Yela ndiye anaongea na Nyurua atabanya Mungu. Asante Jacqueline. Ni weta kena mundu mutabanya nubikite bantu ya ukutaja kana condition ya kwate okay bila condition sikitwe Biblia that is nimbadime na nimbebe na ni documented na kindimoto wetamu muno oyenda kumana mutabanya website masoma kabasi kamu na Bible na chapter pe graduated before verses na graduated after verses na just chapter 1 chapter 2 chapter 3 you makuwe verse 1 mwambie uzomea verse 20 niambia haleluya say amen ule ko believe you no nie kina huyu da ndo na akili yakwa kana ndo na akili yaku na ungu desperate kana wina wonzu kwa kuiba nuko na visi ya mwana no nie bina red kwanza dia bokuya the image is literally ya kumyerend uko bande nigendo kwa red yenge mwebizia kana mzezi wa Mutongwe TV wekengwa ungeme ni Dr. Jimmy David ya Mose ya bitie miracle Yesu apia msalabani no vitu twende tutakwata miracle through spirit na faith. Yes. Na faith ya kumbe na ndio wisi kuisoma Biblia. Mundu aliona mekoti mwezi teko bishop. Nengwenda usungia Jackie. Mundu tiba nundwa in the denomination. Na bado tuto no sound in the one denomination. Okay, ya ulawe kanisa fulani Mungu kutetea. Mundu kwa mayekao. Ni provost wa college. Na ni usomea mistari ya wadhengu wa vitu mundu kanisa. Yulua Paulo ya theri maandikite kwanga yutesiki. Akolindo thandato ya siumai katikati wo na mwimathane nao. Nundu na lebi na nimeka asilo. Nundu uthaithiulua thiumbia thembo barua na mulebi na mwithaithanisia omoita mwitikiranite ulua wa uthaithini ya muthembosu. Oguo na bandu be mulebi mumasia bwe mulebete. Oube sindu sita wa doctrines sia Biblia ambapo chapter 8 ukwata ni muhimu muno kwa kuete na mtu kundia zaita wa criticism. Na criticism ya theology ni ndugu. No I did to defend my own religion. Na tiasia Asia. Nondo be ulawe wa iki 7 day. Be ulawe iki te jeshi la wokovu. Na be ulana akiona umie jeshi la wokovu athi kanisani kwima kanisa mabera. John 4 ya sia kana Yesu yeye kibetisani mukite na sawewo ila thaiviala maguo memuthaitha Ngai thini wako na thini wawe ndukaise kutumia ndeto nemwe ya kwenda kuuma beba muthe mundu ndukaekewa thino na thilenge yukite owe weti inena tilambo no yulu wakwasia makanisa mabeba mebo mabeba mundu no bangweli etho wabeba ni wa mwili owe thaitha mwili kana bebani indi yukiti unene ulua cho ti ulua denomination tinene ulua atabanya mebo Mungu umundu kuyandume kwikithite mafadha meto plotini amwe nimeswara mai na ni father naona ndo kama yaze mukite kwa father fulani na ekite ngwa ya father na alama ma father ma minovi ayunya na yikia ngwa ya apostle mebo atabanya majau Mungu ala Biblia wetete kana indi be na atabanya magu number 2 umiane no lazima wambo ndima kanisa mwene doctrine kana misingi ya lwa eidiara nunu welia kanisa yote na ndeto kote utabanywa ndeto na lazima kwetu bo wa kulukulu mingi
gospel sia sikolo ona ana prosperity tie potia kunya maimu inge sia kwathana no athani mo Mungu bakoka yu sia kwa bo tuni waile to ma Biblia yesakana ikuo imabeba yu ezo te wa beba ni bweno no Yesu isiate ila beba weoka yurugo maika mweno nundu ubeba ndethiniwo nundu ubeba ti wanthi kwa ala manthi maika mwelo wa makamona ni sarakasi lakini ugo kuyalwa chakwa ni wabebani na ile nene awainga ina bebani na bebana ngumie na yako sana kwa the story ya kwenda azamu nundu na hiyo mwadhini bana wa muzikiti na hiyo na zaidi ya Hare Krishna nezo kavugoba kitamonizo nene mwenga ibana na ile tolika ninye naungamite diguna alwao the mabisima masagwa la mona diguna kina Goliath malonja la moka mayaisi ninye olawa kwa ungamite mono kwa huyu kindu kila tionena tenene ulwa doctrine kindu kila waide tenda wisi mundu ana unyeno wake nurube mundu to na kwenda o ninye ngai ya ndumona ngai nundu ula mundu waibaya kitibwine na abongwe ni Yesu kaumusi kwa matie matoite kiwete ila wasiokia ndio likalone athanu kangite alama hiyo sinenda matayo lakini unawekiwe chama wekera ndio yaleiwe ula wakwatwe mezo ugasalucha Biblia yasiakana alama hiyo musimokie mamwe atithaithagana na leana na mundu ti mundu musioka nondo wetawa asia etho muthuku kana etho museo kindu kimwe nisi ninaikila linda na ningwekana na ningwona kwa ubezi ndipo taitozi akibetikila kyediwe baya kinguni cheye Yesu kwani niwe munene bewa Yakobo lo twakite kaniso twambo ila mambo wa kanisa mtu akathia ndini zitu yito tete na Yesu amuya sawe wekana kaniso yo tukania yusa ayi bolo bikie wa ngima thini wa kuna thini wa cho thini wa beba kwa hiyo atabaniana mebo Mungu mebo na kila ndo ndakwaze njaki no kila ni wetie yulu wake ukimwe Biblia yasema kuoi na wewe Biblia ndio weta na yeye kuweta mekuoi yemaanisha katika mama ndai mosi omo utabanya ubongo ka ukenge ba ukenge au kuna nisi titi yoro ndo mundu mo au kuna nisi titi wewe ukengeke lakini ndio wote amito ukengeka ambaye ndo maana kada kindu kiwa utabya ni biblically based na ndio basi kwa kuja madafi mundu meko na bishop bwana na kitu kisio either with na mwini kana na bebe kana with the IC with Jesus with the no ndabe de bebe unaenda with Muslim there is a spirit within unaenda na alama Idrism no ngina with the winner spirit within you ona hapo ukidibubu umie IC wapi kanisa wasawabi kanisa yako pe kindu kikutumie ukikutuma Mungu no ngina kinenge kiliko tutono manage andwa ata ma atabanyamo ubu nono nimebo ukwayo ndaiwe kanisa ibi mwaite kuikata tata ima kanisa nono angimeka bantu muwiye gari lakini mauta no ngina muwikie yani na expectations ingi onakuo mwene kwa kumusibiso bitia you are still standing ile tata idimendiri ya makanisa supermarket kumanage ma atabanyata mbe nilikana kana ekanisa biletaka na tiyaka oyibisie kumibyo sile kwa basics lata iloneka apoko binaka but pe undo no sisia expectations sia o mutabanya palave ya shirika make onake ukesede lonaku no why not me apotoke kulia is it really realistic netoka baba ite watu wengalia bilioni 5 now udhaifi wa indemo tumnyigyo the collective na ngiti tatu sibika na ni mwewa mbeba muonisi na ministry mbe nduketekele kuerodi wa your common sense kukuyewa akili na kaindi ni matumia gospel of intimidation and manipulation ka akili ka kwata kakaiki wala amokona ndo muthi uchu ndo muya kana beba mukia nya umundu nguku ndo yangu kuna na chabati
ibeti mukathimu koza kalaka kukuka kugiki ukaete mutanganya waku nikana mwe na kumbo kwesu ya ilo kunyikia ekakume ya masui ekakume ya nguku yani inakuleta progression lakini kwake ni kalaka nini wewe nachone kwa kwenda na muka kwa kundikwenda kwa basi na kupika ndiko ni yengi ni wende na nuende na kumi kele kulie ela okumbia kile cho kwenda ukwati wapa we anata nini tikila ni tena kiki na ile wa wino da sio kwa asia nditona no na ke ile ndo bibilia ni kwete kilo atakikia ndoka no yo wani kana ole kana no baba pika kwa weka ilo ewe kama ya tono watu ile ndo watu ndo to extend kwa lakini ni baba atakika kwa wambi yo ikatu uimena yakatwe ndo patanisia uchannel ya ndo ame nundu ma TV mengi leto nema ingi na ma TV mengi 40-50% is ya gospel na ndo nyokenge wa na mwekengwa na gospel intimidation mundu emission mali na maikela bando kwani ngwene bana Kwa kitu. Omona mbige eke imani. Na ngwasia kwa isiki kwa kisuni. Nye mwene. Yukila jini hata na nena kila mwailito mananiki. Andu mekwe kasimbu ina andu either we kanisa anu takundia gwaneto. Nicho kitu nyote sikila wailiteka. Nundu pen demo ila wailite kunya si Biblia. Na peki Mungu kila wailite kweka tawe mushirika. Biblia kwa sababu mushirikishe mkufunzi wako mema yako yote. Luke chapter number 8 na wanawake kadha wa kadha waliomhudumia Yesu na mali zao. Peki ibinda jela ona kwa yangu wa makanisa nitu gane ibinda yako zikwa mvuko. Kana ni ibinda yako vukoma. Lakini yuko usihisi Biblia wambo mana sindu hii yekeka. Kukwata TV na wena mchungaji wako niendo maili totaga openly. Doto moto makimujia kumi kwa mondonge kama mchungaji ula wako wena sima. Weka akwasia mata ni openly weka akwasia. Na bayi mundu wa ilito kunenea nende sawa medikisi nimekunenga instructor Biblia yasema instructors na ingi lakini baba ni mmoja ile akulo kundi asi. Sad Bishop. No seno ngela lakini ninenea kindi conclude. Dia sakana pere do faith one and faith Bishop one. Lakini kila miezi chogo na nyemwene ta Mkristo ndo kuteleze weta we Mkristo. Ndo lito manakana mondo mangai lutumanu wa na nicho kila mekwa ndu tumanundu biza kwazia wona kindu ki wino sungi ta umuntu kindu kino sungi ta umuntu umyanga yo undu ngai athaira waki mwikio na kivera na mbizo vikia ngai utebe bana wela wenda kanisani na ndukona wina testimony kana utona kwazia ndithaithe ngai wakwa ninumete bana ngavika ba change kena ndino opozi change kanisa hii ndu utetheka na ukenda kila wakati ila ukuzi wako ni ukuzia undu mutamanyo waku ende mutamanyo waku ikie usini kanisa ya mutamanyo waku kia hukuma kwa usiwenda ila no ukuzi wako mwene. Asante jata hata lianene kitu changu ngati matati changu nundu ni maamio toka changu na ninena on behalf of bishops nikana maele wati tafadhali yewe mundu withukiishi waba lo dhaitha ndunesa kwigwa gwina mabandiliko mangu mwene nundu pala ukendukira utwa ni Biblia yasianga nenga ni mwe wako kwiza thembo theuye thai na yo ni ibadela yetikirika kwa hiyo ndo munenga ni mwina baiki ndo change ndo maneno ukenge protein beno ko sendele wa dhaidi vitu ndiko tumana tukama mana na meko mo ni na Bishop Mala faith ndoge Sanji faith kama chakula wa Jacqueline Binya tu advocate na tu dhaidi ngayola wangu amen